nsɛmtwerɛni wonya nsɛmtwerɛni wo nsɛmtwerɛ school wo da sɛ makɔ school of journalism na mekuta certificate ɛno ane sɛ wabu asim na wode wodi nkurɔfo atam na wotimi hyehyɛ atorɔ ade to nipa so sɛ wode obi papa obi abusua a woni hɔ a ɔmo nidi ɛkɔto prison sɛ wate aseɛ ɛyɛ ahometesɛm ye ade abrante ne yɛ no ɛyɛ awurikasɛm na wasɔre akora 31 years woyɛ me firstborn ne wo enso timi ka sofo wonsam oka ya wonsam oka pastor love wonsam oka osubempa wonsam oka obofo wonsam oka obia asam no so ni evidence ba kokora o da we are sure say oni evidence nansia oye program bi fa me ho me pastor love o wan yi program bi say makoji obeyire me ni broni bi sai wo mo no abeye caption no pastor love akoji obeyire no odi matem my god nyanya yo dey Milia omo bumi wa mu na bu e pray na ye kwa sense so mtoma no omo santo omo bi fufuro ma boka hunu omo dey aduma omo dey dimi na suwa so de oh Milia me no wa father for so many years you catch us so here bibia bo mama ni e na me die ni huma asase woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I will Ghana have a beer in Sassy, they were two up to Ghana. And I want Sassy, I will Jerusalem, that is a bear fiena, Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans Odumasi near Dodoa, and Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Lunimasi, and Tokobi anyone. Then get the one crown and say, Ukutaka. Now they pass us. I'm sure car no one car. Oh, you don't mean it, then some gas in the Virgin Sassy. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other parts of my cobra, one part of the part of my cobra consultation. Akwa sonko enko mawa wo hwemi sisi we don't for aha too much gh so won subscribe ya subscribe sisi a efama ye ne like share video ya obabiti na video yi die super na wo ho ahi ne ho sema ba abonten hello na wo ho ahi e pa chobra ha say why na wo ho wonne aba be ka yen say what's your dey ma me don't for pa me twa me ho sima me ba me the warning no ebeba Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwane yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ekunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share biano class de bianity e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo e kunja bia ope wasase we so na obiri ye bo anko na betuma mo China kunja pe e na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say e kunja ope se ye ntumi enya ma wa bla ajekna na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 782268. Ana se 0277. Tie no mani yi 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we enene mpa seta. No man fre no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe enene mpa seta. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na betumi ama obi e Ghana ha me don't way ya sa kwaba ai wonne aba abonti ni nyina efure ye pastor love ho ai ka ni Christian love ni kunu pastor love na nse ne ho sem ba abonti na ho ahi e de na no tumu bi a chese wo se abayiwa bi a pastor love ni ne koye video abayiwa ni ye wo bigire amate se sister ni kunu ebo no ne ho ahi ho be ka kire ne se wo fa wo ni chenchere pa e fa me ye pastor love no be ma ne de won pesa fisa ne ire ko ba bi na wo friend is on me do twa picture e na mo twa picture mo ye video na da beto abonten se wo new wife
etu ono de won pesa ade no oba ono atesika wale ne de onye emo obi ma meje na ye no nyam e wa bonten sa we na ho ahin so the information ni won no e de bre Pastor Love fe e wo social media so the social media so aro wo se Pastor Love post video no enti e kwa no no anso e de won no e de be ma no na ne satimi kan ye se ensem na she Pastor Love ensem a ho he kan na ahye ni ye pa woni na wa fa na woro so da bi e no no so kwa grant interview na no so de wo di bia mo ma ho ahi ye enye won ne de watutu bia ma no wo se ho ahi wo hwe ye wo ya koda empanifo nsem back wanu tum na brante bia meka ntra wo se na ire ni ababa wa no wo se hwe ye you wo se he so what nya bo twa fa ma na wo hu dwo de bedi wo no ho ahi am na meka wo Pastor Love e na e ka empanifo se yansi trodo fa matwai adofo e yankwa e yankwa hwe Pastor Love na numu nsem ye ntie bi famra samtwerani wonya samtwerani o konsam twerɛ school wo da sem makɔ school of journalism na mikuta certificate eno ane se wabu asim na de odi nkrofo atem na wutimi hyehyɛ atro ade tu nipa so se obudu obi papa obi abusua oni wa omu nidi ekoto prison se wate ase eya hometesem ye ade abrante ne ye no eya wurikasam na wasori akura 31 years we am me firstborn ne and so timi ka so for wonsam o ka ya wonsam o ka Pastor Love wonsam o ka osubempa wonsam o ka obofo wonsam o ka obi asam ni so ni evidence ba kokura o da we are sure say only evidence nancy oye program bi fa me ho me Pastor Love o wan yi program bi say makwaji obeyire me ni broni bi sai wo mo no abeye caption no Pastor Love akwaji obeyire no odi matem what I say akula 31 years abrabokura mo bi da no odi asofa hwekwan ankode reverend obofo fa so yi wono asise adwuma ne kotu prison wa abra woni evidence enti sane ma no se etu antwa ebetumi the problems kese pa na aba bada oya blogger wonti asembia ba so to make na oya blogger I say unya evidence na blogging ne kura what is the meaning of blogging adwuma nyese okoke obi asemo blogging adwuma ayese who post to be a pictures be a efe e bia ensem bia ba eye audio utimi so di bi koto be e bia o page ene na ye blogging na unya journalist unko school of journalism emma certificate a okuta tumi krata obetumi dia ayen santwere adwuma akire obi wasam aka obi wasam vone asame asefem what you say adia brante ni ye okroma no esem panifo ne maame na busuafo chenetena sese bema wanhwe ya odi asem kese na beba etida o ye sure so obi entunefo na se obi tunefo maame awo ba no so tunefo ana se papa awo ba utunefo ana se wono akasa ntunefo a megidi se de obekom no anya asam ketwa because ye bu se no ye ntena o ma akola 31 years emegu ye nim ase what man say obi ti se me no me ntena se ema akola ketwa 31 years emegu me hufi wa bra oni evidence and na won ko school of journalism and won ku tetumi krata bia na say wo freedom of speech na wo say utimi ko tarnish obi image sa da e dey na mrade kafa tarnishing of someone's image say wo good nipa bi hu fi good kra hu fi e wo say wo si wo nipa no emra ho e say wo si wo no but ye didi shia no wo ba court be 3-4 years and na ya na ye nkofo din ya na emere na wo be say no and na ya na obi kan sama no afa ne ho adi obi kan sama wo ni hu fi no this is 4 years 3 years yes wo ba court sa wo be fa lawyer emre bi obi gumi hu fi me ko headquarters ko report e omso mu hwehwem o ma me twe videos ni nyina de ko headquarters be sinne o te se me tere be si na me no ka say na nipa ni gu hu fi nipa ni gumi hu fi on social media me the evidence koi o ma me twe videos ni koi o mu chi nipa no o mu be nipa no be sinne me tere hu hwe biem enti ebe ade na obi ntoa so enye oh God. so what you say enti no
nia ekoso social media na media mi gina so fofo nyina dem o catch na omo say ye po ma chaw ye ni obi ni asem na mom no kadie wom men kadie nim wo de oyo blogging wo de also begu nipa wo fi atemu da na nyame begu atan fine but kadie wom what you say men kadie nim wo nipa e say omo de ayese obi betuma abone pa no amaniska kodi pastor lab atem kodi obofo atem bloggers ni na subi wo mu ohun ahika ho ebi musu ka ho ekofo mu omuska no mo be di watem na ka ede no ka te obofo so wode ne ka na wako ama no ontu aneka ka ede no ka se wako wadi maami agrada atem to ontu aneka na ka se ukodi atem na uji sika no akodi obi atem yesa na sense ya obofo ne ma agrada se ase omo ya fine but me ka de na all kan social media se wa mana kokko ama ni to ontu aneka na ebetimi aba so se oboa je se opeso se obofo ni di o I don't know but omunye careful yent now omunye very very careful because yent now mami empress yent now because ubebo di uka obi papa obi abusuani ye wonanfo bebre wa brochimam ye wonsolima bebre wa brochimam obi tia no afro papa adan enso na asam no wuni mu hwe na kwa ketwa wa sokama no obegu anim ase ye de media woma aka wo social media me si yesra wo mo ya desra de ni se obi nya boni a no obi betua sika ma wa enkoji sika na yesu ye na o ya tumi mu anaju 24/7 ye na o me ka no kura wo ma kira mo ye na hwa me wo be ka me wa samboni a 1000 years me mpa bo mo ka ho wo be ka me wa sama and e mu be a please and yes because se wo ka sama enimu a me na me de wo ane wo ma wasifo nyina be fra mebo dua kopem say Yesu Kristo ebeba because me ma megu mi wo fi wo gu mi wo fi anopa ugu ni radio so ugu ni social media me so me nkata mani ama wo nkodan fa wo free se de be ye bia meburu nua kopem say wo so dua ne be kan wo she bloggers no mesramu asemi ya papa kan unse oyesofo na ubegu di pedi mu ase anapa ewia na anaju na wada no unnim sumu asem na sofo ede ne yefo ato ho ana okeka nsem ede gu asase a wonante sui enye yie ma wo no wasade wo mapa wo ye wo nananom ebia wo fit generation no de omu nyina aka ho innocent children ye no bebre ho ye bre esan niama ye nananom eye nkwofu e to ko ka asem na unni evidence a mesre ebe ya ajai because enye obia na oka na asem a unni evidence a obeja wa mo akosco tree na daddy eti sisi areva obofo de who he court tell mo court afane ohun ehin say asem a wode to reverend obofo so no enokre bi anya da enim enti won sanko radio social media ba bia ankoka say asem a wode to ne so no enokre bi anya da enim that means mu gu ye nim ase kwa gu ye ho fi kwa meme dia na na okan yi nokre bi enim enti platform bia na ohun ehin eye program also no na just enye nokre platform bibi ti say Lawson TV omo soso animguase na omo pa asofo e na omo afa ohun ehin e na ono o kan kwase asem a na omo so age na omo upload na omo de omo di prom sika na omo gu asofo e so me see ye now ye betumia kopim se no me ne be fa wo ye now mame wo be sole ahomache preach radio ma nkrofo hu se nyankopon nipa bi preach na benya akra na obi this 5 minutes ebeba be cancer boni afa ho ama akra ni nyina ahwere wo no eya bayisam kese ida se bloggers no se ebia bayfo nso no madane o mo bloggers dia ene yesu di hyiamo da what is ya mo ya motoria me say mama ya di pa hyasie bono ni awiawie nkotodwa ni mu awurade ani mu no de ese bi ebesi because
deɛ sɛ sɛ onya accident wu obenya deɛ sɛ sɛ ɔbɔ dam bɛbɔ deɛ sɛ sɛ n'ani fira n'ani bɛfira deɛ sɛ sɛ otwale obɛtwale anadwo yɛ na o aso mo akada deɛ ameme na o me podua saa na de akye da yɛsrɛ ɛyɛ no because ka asɛm a ɛyɛ nokorɛ me deɛ me fa nkɔ court me si mɛdo me waa kɔpem sɛ wasifoɔ nyinaa bɛdane nome yes because adenti na ɛwɔ sɛ ɔkɔka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ ɛde to obi so na wo tarnish ni image me ma yɛ list di ɛna damanim na me bodua kɔ saa me bodua kɔ saa ayagada me nya obi a me twere odi ma wo mom de da funu na yɛ fa nhye funu na num no nkata so no fa nkosie na wa brabo nyina nsai we don't die hwɛ me si mesɛ wa mesɛ funa wo sɔle biem mema wa hunu sɛ akwankyere kutaye o mema wa hunu sɛ akwankyere kuraye ya difo yenye ntontura o na obɛka me ho asɛm tra sa na meya akwankyere tiawo da o de nipa di matwere wudin empress matwere pacha mo bi family din mi wia meya so adwuma mi wia mepa obi odeda funu na me de udin na ma no onfa nhye funu num ne nkosie na abewu abrabo na se funu da ye de glue talo mo o de kwa fa so ye na wo omoji sika ye ma ye da bia omoji sika me wa kwankyere bi wo wa me ya omo koyi na mo opo ne so no me de ma na woduru deep sea wa na wagya ne udin na tum wabrabo na sei o utimi koyi firi nsuo ni mu de a obetumi abehese de otie na yentra omo nse ezawo yentra etu ka obi wa asema said the wo tarnish ni image no dwene wo sa ono nso obeye dan asofo din hu ne edidi asofo ye din hu ane edidi ana o de seconds abe tarnish me image dia me wo ye mbone me mfa anko court esuru wisa efom wisa mekika bom pasala yaudie ubedi yaw emeko esuru wisa efom wisa emeko kakadru ade aye bia me dudi beguso de aye pasala me sra wo sa ne ma na ye adwuma anya adwuma like eye adwuma opa mama fa odi nye pacha family de menye adakabre no wo ni tefe muti ni din biem Debbie oka me ne me eso akwasem mayi na the voice free nipa mu otimi nkasa ma nipa ntie da wato mu okasa so yente obekasa bato nte adakabre me na me ka kiro akantra me de tu ne so no anya de obeye radio ma obi atie da it apart from no nkofo bi ho a okofo bebre na ma ya kwantra tio ma me ontimi na me nyasa me ka na yakura wonte it's that nipa no want because after na so tarnish obi image adienti na so tarnish obi ene ma me dia gu adakabre life so no ontimi nya radio me yentie ne voice da baby ten ne ka che minimum na adakabre oni abate akwa bia no no wo no wo Peace FM omu na omu koji sika every me eswife nikunu no nya no Germany no ho ana omo baaye ebe tarnish me image wadom FM so wonyina me dia kwankyira to omo so abate wate ne voice biem ontimi kasa ma nipa ntie biem da me na me ka tiro da oya obebre wo wu because of media ne ye encrophobia ogisika no osel ogisika no osel enya de oka no kudo sika no obeje na me so me sememphobia ankokot court dan wo me fie wa da yes ya bia court dan wo fie me ni ho tam nyame na toyre nyame and otoyre o kan Jeremiah chapter 15 wasi di o se owuo be ko owuo di o se amanie be ko amanie di o se dambo be ko dambom eja se asofo eye free adifo ye free adentina enkula bi ko huru Elisha sa kokora tipa o commande sister 24 be wi wo mo 43 or be wi wo mo etino se wo ye ade a me nkokot me de court me ko yehwe ho na omo unam sa sisire ne media me nkokot na wa bete opele obete sa wo yesam juroni
wo de ochire won nsem mebo a papa akwa bi ne friend Oxy edi nkwasi asem okromo akore wanya stroke dadem ba papa o se obi o te se obi o ha wa bia wa ye obi na wadome no eti wa ko bia ma ye hu no me do me wa obi ntimi nsane wo dabi wa ko bia ma ye hu se wa ye nyame nipa bi bone na se me da wa to ade atu omuka asem bi wo Oyerepa FM oba bi kwotona o ne kunawu ese Pastor Love and the domain me kunuma ni wi. Na obi frem buzanzo ya me den ansa na me domain na me na wu. Okoye tra Oyerepa yetie. Matumi o mesel baby no ya me sofo. Oye ade bi a me mpe na me ka chense ade oye no me pese me boso ha. Me kati me busa ne sa ade we krache ade we waye oso onye. Me wo mi kuro me ko nyina yini I want to dim the to ame. Ese baby obeko bia. What's what me ko dem wudam because nani nkafie na mga chance wo me ka kire ne se wo ade na waye no me donya me umfa ho ni. Me kwofo bebre na madodo mo tam ne so a ye betwa. What you say? Yan tena ono nyankopon ma yetumi na obi sell. No obi sell. Akura kete. Media me two bloggers na for say kan sam no kan no kure wom kade edipa na ye na mo ko gisika pass so agisika atanish me Pastor Love me image dia and your America too because 1,000 years me no be 1,000 mass enya de se mi jawo se o to osunu tu a etimi to fa so etimi to ba me to kopim se be kan iti da o hye ho ahia eyi sika ya charge no owo sika bi obetimi etua no ya synchro fra brochire diska ba betua ama no crofo adidi to ya betua ama no ba edipa onu aka senti bi nya sika ko utimi twatro etro e de tu nipa so se bam se me de tro be tu nipa so am de na kotu na wonye baifo wonye evil hwa ekuro we me say me mamu within a short time a move back Joe. Master to prayer be within a short time a move back Joe. Hey, one more year she in our back Joe. It just a prophet be a sorry. Na BBC. Asem we dey da. Say akwankyere nyina be mu a. Ye to be ye be good na mo be say mo kasa wi no ma fa mo akoda. Eti obi afra o me bo amane de ode ye so wakasa wie you have to speak the truth who can no kra na o se no kra be mo ayo de hye but me say obi a wakogi sika wo obi waka masem bia wo do be hu de beto no sami de bia example a kire o but da o de ye na way say nipa de hu ne mfunso ne ye kire ne say wafum na wo watanishi mi image no ama wiase gina atontentaka dabe na mesa atimi akoni pa ni nyina akoka sa anya no kra eti da be pouch eti wase utimi ehunu sa asama me koka no eye asama eye punch what I say eye ade amedi mani ehu maswati enukure wom enyi sika wo bi won tanishi obi image wo shate so nyina no me be ka no me na me ka kiro cause me na so di be galinsu Udis ejaso aduane ene edibo ofre oboa ai onwo ehi be pa cho wo ne ne da ho no sa wo hwe na sa anya wo da ema ha uni Pastor Love fie kwa be plan no pe so a so camera si usu social media he ya na ke se violence no enkoso kama pa ya fama ye o say hweye so one hweye ade efe be ye wo tan on pesa wo ye pani a wasi so ai bantama lover on pesa de no kra akumasi ni abrante wasi so de ne wo chekere ade na akola be so de wanu si ni ho sa o si jai no one jai a bibi be ye Pastor Love say men kancho we dey personal one a o ka chem say men kancho o so ya abrante wasi so de ne wo chekere iti ne watch no bia mo bi da eti jai sa no ha watch nchire di in peace on pen violence bia wo so wa de nchire wo sensem we hu fa your comment section ho ye be ken kan e dia maw me say say won like ya like it
share na for so ensa etibinka subscribe why subscribe see na make say ya na bo notification bell ne so fi sa hade docket ni na ha na da guest ni na ha na wo benya no me am di dwumadi e ho chia me edinya meje so ane asona ba na na akua makram. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled burdened? It is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the General Overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant, the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208 599576 or 0278 977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays. In the